please hit like and subscribe. Waray TV! Once again, Waray TV! Nakikiduyog dito naton kalipayan, pagsaludan, dito naton Nuestra Señora de la Natividad, aton patrona. Ladies and gentlemen, to perform a Coracha number. The Honorable Congressman of the Lobe District of Eastern Samar, Congresswoman Maria R. Abunda, papadisan ang atong Hermano Mayor, Engineer Jesus Amoyo. Umagtagal lawisis kawayan para lagang tituloy palakay lagayan salbahis kapitoy kawaray batasan hinahitaan di nakalabanan umagtagal lawisis kawayan agad lagang tituloy palatay lagayan salbahis kapitoy kawaray batasan kamilahigaan hinakalabanan ay kuy kawaray batasan hindahigaan hinakalabanan salbahis kapitoy kawaray batasan hindahigaan hinakalabanan daon na susunod sit-sit ang langit di takalautan ginagalain pangilangan kay nagkaingin maulus uyukin ka Dilit mga balutulayan hagdagan itakalautan ng mamalagpagan ang gabi nga dulumang dagat malanggat nagkakaldaw malumalaman This is Borongan Fiesta 2023. Borongan Eastern Samar, Waray TV. Subscribe.
salamat sa naton hinigugma nga Congressman han Lone District of Eastern Samar. An Iroy, an Lone District of Eastern Samar, Congresswoman Maria F.R. Abunda. Sugad man han naton Hermano Mayor, Engineer Jesus Amoyo Jr., a.k.a. Tuti.